ole tunjum chu aizola chaw satui le tui ka ti na mun pera ka shwayang chaw o he in huang hian he chaw satui hi cheng som nga man chaw nya sa te hi atam em maya chon in lo e ve du ani chon a mun hi Ramhlun sport complex basketball court kami opposite ta khan anya Mahmuni Choka ti hi ni chu chon ama hi restaurant changkang fancy do ni lo ma se an thil zor hi atuya atlom boka mizo te milpui taka siam kha anya ka kal chan chin ber an chaw satui le hi tui heavy ni chu ke ma chuan tui ka til tuk nang ni pon tui in ti ka ring chon an rice po hi e anuam ma cheng som nga man ve nya al chop kha pakhat cheng som anya an chaw satui le hi ni kum ma sa khanin sports kan nein ka e tui ka til tuka atak thabok sia arsa chau si khan he bong sa ai pokhana tui ka ti zo ka ni chu chuan sa te kha atam bok sia ke ni ang sadu tan phei chuan hlok kha ka tilut tuka chuanin an rice poi cheng somnga manania atam midang cheng somnga ai na atam de zo ka ni chu analu chop poi he mizo te mil tur chi zo right de rim tui te ang kha ni chu mo chu chani la min lo chop nem ngang me atui box sa chuan an rice anin soup kha chom le ta ke chu rice soup chom lo hi ka she thiam lo ni chu chuanin an so chiar he mi zo so chiar nge mai eng chachi angkha cha an sa hi voksan mang thunga he po hi tui over ui atui vel vekani me ka chan cha te hole he kangam ta kho chu ka shil china lo vokal ve ru ka ti ve top zela an lo vokala an ni pon tu an ti thei lu tu ka ni chu mo feedback ka dong cha thei tuk chuwang chan in lo vokal ve le cheu don ya bye